Langtuk timung pen Rina terang pia tu masuk pokleng Dr. Longminder timung amethang LRS Diagnostic and Clinic akimi kang pupon. Ahok lo muni rakai ke awak rengno ne pinji puke badu abang puta awe. Joy ke soka celang adim awe pulote latai si thetana kisung binau. Lasi National Highway Thomke Prasir ke pen mitar phar pho an bak ka hello Bokajan Police Station adung mukhya Bokajan along radatum joy ke pen ke soka celang longja phan pura patumi ja khonga chiklo ni phai isi arni Dr. Longminder timung amethang LRS Diagnostic and Clinic akimi kang pupon. Bangso Kangpo Jamek Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Be Arideng Pensi Kangpo Asai Pachun Pono. Bangso Clinic along ada porphai nerkep penajo porphai nerkepan keso kacelang damji aphan abar sai longponji. Lason si blood test, ultrasound, X-ray, ECG hei hui abar sai ki piponji aphan ta chisik cedang pon bomlo pusi Dr. Longminder timung pen perang ke thengno nang pachini dun. Ini 1st July 2025 ini World Doctors Day loh. So ini ini pangdenun pensin ini dak Kadanan kalo la diagnostic center mate apen clinic ang pupon lo dak itum Bokajan Municipal Board Chairman kaya certainly be lagi kan to si pinagya dan anu lo so diagnostic center ke dak adungrai Kopek hospital long do mene tamil itumda an suse muni tamang kirap CCP mate nihanga business pen mata dam mate mata dam lo one start ne aim bang ke public one kilo health care facility mate reliable reports blood test lahai ECG kilo lahai isi reliable isi quality kedopen isi lahai report ki unji phasi kum ka tokudam lo lasi rat tumanda tuni rilo adurai Bokajan kan doan da dak kiso celang adim da dolo nan achar kaprenga state an damdes tame dakta amra sailong ko ki rat tanda jam kachini tuilo tidak lo masuk kaso celang nomor saya non dak tumke first of all doctors clinic ka doi doctors clinic ude rate general practitioner ke dopo monta itum not baini jepo kumpen chingwai si European ini bak ba anisi bak lason kangni phansi tuning regular teman dia pormanda la specialist teman non surgeon kono medicine specialist kono lason teman jinti lo lakan aku kido bang diagnostic facilities lake avisat lang bukima avisat lang doan tin tumda claim lo posit cuma halo aku kawe hom ta tum ki bani phansi amazing ki dotang lo reagent bang aku ki bani phansi tum try bom lang man ki cheng ako si cheng bo di open aku scope itum na testing scope bang paung tum non culture sensitivity pusta में non hormone pusta non cancer markers lain tan tunda test untuk no general blood CBC public blood count puno electrolytes puno lahan liver function test kidney function test lain so something macam sebuah blood timing bang, kan ada dokter timing lah mungkin. Timing, dokter timing bang ke ani nasam sih tu lah bang ke maximum ke government long acara pun nasi nasi la OPD kan ada era port, noson baju form dan baju frock, so bang dokter timing ni. La penampak ke take testing lah, baju ni campaign, aju baju ni campaign ke tu. Jadi blood test bang ke anytime nang cuci kami. Fransi sudah betul juga, ini tu major person ini letak. So immigration alam itu tak boleh. Si ini ni pandak nak juga LRS Diagnostic Clinic alam, jadi ini immigration tu si Dr. Longminder alang ini nak lo immigration kuri ni
ini kulit so ini impukan lo kata itu dah bukan lo mesti mesin nasun kolong lo kampang sekelopon dia itu lahai case ans tapi itu di mahu di pudam nih nanti itu lahai tak tahu lo dah kamu lo si ini kia kimia ni sini maka tahu lo bukan apa itu lah so facility tak lo Karbi Anglong Sarupathar Pen Agustin Rongphar report Northeast Karbi Live